Jesus. Sicela umfundisi uMhlongo eziphambili to phethe i-purpose of the conference. Hallelujah. Session Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Sishayele umfundisi esabheka izandla. Sishayele izandla thina sonke sasaba. Awutshela seduze uzwazwana. Isihamba abazalwane isijona nebe. Verse number 5. Hallelujah. Ngicela ukuyisekela ngo-1 Corinthians chapter number 5 verse number 7. Indaba nje bafowethu ingomsebenzi kaJesu awenza empilweni zethu. Hallelujah. I'm trying to correct Uchathu God. I'm trying to correct. Ngathi nimthekile lapho ngilive chapter number 5 verse number 7. Ngicela ngasifundela. Yeah, chapter number 5 verse number 7. Umsebenzi kaJesu bafowethu awenza. Ningangibulaleli ihlalo ziyashoda vele ufuna ngihenye. Ukubulala lezi umsebenzi uzoba. uJesu wenza umsebenzi bezalwane ophelele. Iphasika lisho ukukhululwa. Okokuqala sakhululwa abazalwane. Siyasakhululwa ezibandeni zesono. Sakhululwa ebuqilini. Uma sikhululwa akugcina ukuthi sikhululwe ebuqilini kuphela. Sakhululwa ngisho ezonweni zethu babazalwane. And lo msebenzi kaJesu awenza empilweni zethu umsebenzi okumele subabaze. Ungabi bikho umuntu ozothi ukubhuqa iphasika kuronke. Bese ekhotha amavesi lawa khothile but ngicela sifunde verse number 7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Yes. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Hallelujah. uKristu bazalwane ungumhlatshelo ophelele. Hallelujah. Ngoba ngumhlatshelo ophelele izolo sike sathi ukuyiqhathanisa lento. Ukuthi kudala kwakulethwa iwu. Hallelujah. Leli verse vele lenza lokho ukuthi siqhathanise lento. Ngizokhuluma kanje ngoba vele izwi lami lisekho. Hallelujah. Umuntu athi khuluma. Ukube
ukuba ngabe nje nami ngileli ukuthi angimine ngambethele. Ay abethelwanga yimina phela. Kodwa iqiniso lithi ukube sasikhona sasingabanye baba engaphansi nje. Akukho nje kokuzozivimba mhlawumbe thina sasofuna ukusuka nekhaya lakhe ngendlela esi-rebellious ngayo. Bazalwane mawufunda leli verse sengathi ungaqala ngobhi wakho uthi ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe. Amen. Bese uphosa because masithi elinguKristu lifuna ukuthi si-emphasize sigcizelele ukuthi kanjani lelethu iphasika uyiqala la egcineni le bese uzoveza what we must do. Senze njani ke iphasika lethu malihlatshiwe bese sidila necommand khiphani imvubelo endala. That's a command. But siqala la kwi-comparison makuthiwa nelethu iphasika nelethu angathi kuba bekhuluma bephikisana ngathi omunye hayi nelethu iphasika lihlatshiwe angazi athi kwakuvezwa i-origin yephasika, i-significance of a Passover ukuthi kwakuhlangana abantu bomndeni. Ekuqaleni lento ayikhethwa umndeni ayiqalanga kumndeni kodwa iqale emaphakatheni iqalwe ensimini yaseGetsemane. Sibone uAdam noEva uNkulunkulu sehamba ebuza ukuthi Adam kuphi. Not uNkulunkulu wayifuna ilocation wengafuni ilocation but wayibuza okweposition ambeke kuyo ukuthi uphi ngingasakuboni. So after that bazembathisa ngamahlamvu ngoba bayathanda abantu ukuthi mangabe enza iphutha vele akhe wona amavesi azama ukuyikhava. So into nje khona I justify umuntu ngawo lamavesi ukukha amahlamvu lokho ensimini yaseGetsemane bazama ngayo yonke indlela ukuthi bafihle ukunquma baba until kuze kungenelele uNkulunkulu kwaze kwangenelela uNkulunkulu. Imizamo yabo yaphela bazalwane, imizamo yethu yashabalala, ukucabanga kwethu kwaphela kwaze kwangenelela uNkulunkulu esonweni sethu. Amen. Maselithi iBhayibheli wabambathisa ngezikhumba zezilwane. Lezo zilwane zayivelele ayivelanga from nowhere, kwakuhlatshiwe. Leli undlu masimcwathi amaHebrew leli undlu lahlatshwa emaphakatheni. Ahlatshwa ngamanje into eyahlatshwa emaphakatheni. Kwafuneka isilwane for uAdam, isilwane for uEva. Yakhula lento yafika kuExodus kwafuneka akusafuneka isilwane for umuntu, sekufuneka isilwane for umndeni. Yakhula lento Leviticus chapter number 16 atonement eyenziwa ngoSeptember and October kwakusuku lokubuyisana with month of Tishrei. Mayikhula lento kwafuneka isilwane impongo for the nation. Ayisasuki manje kumuntu nomuntu, ayisasuki manje endlini. Isiku ination, mayisuka kwination yangena uJesu sekuyindlu for everyone, for umhlaba wonke. Bazalwane nelethu iwundlu lihlatshiwe. Elethu alikhethwanga umuntu, elethu alivotelwanga liphakanyisanga ngisho ezihlahleni. Elethu lapha ekuqulwa uNkulunkulu la approve uNkulunkulu hayi umuntu womndeni njengokubona kuExodus. Hallelujah. Amen. Yakhula lento sinikwa nje ukuthi elethu lelibazalwane. Ungagubhi iphasika akwenzi ukuthi ngicabanga ukuthi khona la usuku ushoda khona. Ngoba bekufanele celebrate umsebenzi uJesu. Njengoba sihlangene leso celebrate lo msebenzi. uJesu umsebenzi awenze empilweni zethu mkhulu kakhulu. Abanye abantu abalanda la ongacabanga khona ukuthi kungaphuma umuntu. Hallelujah. Sasisodakeni angazi lo muntu waqala lengoma elithi alwazi lwangedlula. Lwangisisa angazi ukuthi wayekade ekuphi eyicabanga leyo. Angazi athi yabhalwa umuntu oyibonele ngeleweni. Angazi athi ubuka umuntu othungayo, ubuka ucusha ukakoti.
uthando lolo lwalicusha kanjalo mesethi alwaze lwangidlula lwangisindisa nami sengiyeweni alwaze lwangidlula lwafika lwangisindisa sabanjwa kude bazalwane imbangelo ukuthi sibe la sizo celebrate nelethu iphasika lihlatshiwe so what we must do khiphani imvubelo endala yini imvubelo endala bazalwane imvubelo endala singathi isystem yalelizwe singathi futhi imkhuba yethu ngoba siyazi ukuthi ma sila sithola ukuthi siyapolitikwa abaqashi sinakho nje ukuhlehla singabe sayingena indaba ye-fellowship singabe sayingena indaba yenkonzo sathi singaya kumuntu ongasilekelela kumuntu obonayo inhlama leyo endala but malithi inhlama likhuluma nge-bad influence mayithi khiphani inhlama imvubelo endala umzalwane yaba i-bad influence ebandleni malithi khiphani umzalwane bad influence kanjani siqale nje la kwi-fellowship inkonzo ephathi ney'nsuku ufone igroup yabo ngoba sine group eyodwa yase Crossroads Bible Church uthi khona ama groups underground so kulama groups underground ayikho into ediscusswayo intshumayelo i-bad influence someone must say bad influence ekhona ebandleni angeke ukuthatha intshumayelo ukuyishumayela ethi ubusho kuyena nombusho kusibani kube ne group yabo abayikhandayo uthi ke uPaul khiphani imvubelo endala the bad influence hallelujah so asikwazi ukucelebrate iphasika bazalwane ma sine bad influence so kufanele siyibeke eceleni ukuze ukucelebrate kwethu kube umphumela all right awukwazi ukuthi nilethi iphasika lihlatshiwe ibinyama ingadliwa kube kuvele ukuphendwa kwegazi ngaphandle kuphela ngiyiphinda futhi ngayisho le namuhla futhi ngiyiphinda because abazalwane banakho ukuthi njengoba sibona ku-Old Testament ukuthi lipendiwe iyadliwa ngaphakathi nakumzalwane kunjalo kumzalwane nje njalo angaphendwa la ebe right la isontweni ekhaya akabe right shoot inyama idliwa ngaphakathi akufanele ukuthi bayidliwe inyama ngaphakathi nangaphandle futhi iphendiwe asibe into eyodwa ngisho ekhaya abazalwane asingabahlupha abazali asingabahlupha abakhwenyana asingabahlupha omakoti asihloniphe imishado yethu asihloniphe amakhaya ethu asihloniphe abazali bethu because uma usune bad influence ekhaya uzobulala istructure nje somndeni istructure somndeni uzosibulala so destroy wena hallelujah so njengoba sihlangene la bafana izalwane sizosile umsebenzi kaJesu awenza ingakho sathi Crossroads Bible Church because sidila nje nomsebenzi wasesiphambanweni lapho abanye beshumayelana lezi insuku kuphela zonke lezi insuku bayishumayela impumelelo yakho uthatha imoto yakho uyabo yonke into ingawo la ikhanje sidila nomsebenzi kaJesu awenza kuphela hallelujah so ikhona ibranch ekhaya ini Christ life angithi ezwa le Christ life Bible Church ezwa Christ life let me come to Christ life branch pastor sambeka lapho wale nto wayisusela konjumayela yakhe endala wayishumayela ukuthi imali ufe life yeah isuka lapho ngalo Galatians yeah wayisusa lapho ke ngabona sefuna uqala ibandla athi ngiyabona ukuthi ilogo la uChrist ngabona ukuthi le yajumayela sidila nje nalowo msebenzi impilo kaJesu ukuphila impilo kaJesu njengoba waqhamuka esenetheme ya efficiency because wayefuna abantu baphile impilo kaJesu hallelujah isidila nale nto udila nempilo ukuthi khanjwa kanjani angithi yabona ngitshela mina ngomsebenzi kaJesu awenza isiphambanweni efolweni bakutshela khanjwa kanjani mazo best
Iyona into esihlangene ngayo bazalwane siso celebrate. Let us celebrate. Sinokuqonda, sinokwazi. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabingelela umfundisi uZobe undodakazi abangene sesiphakathi. Amen.